Hey, wena Khuza. Right. Manje iphile yanto lokhu kulindile. Okay, asambe ze-garage. Into encane sidinga. Sidinga into nje encane, asidingi inkulu. Into encane uthe. Yeka indaba ye-speed point. Ngiyaphila. Ngiyaphila bakunjani? Ngiyaphila. Phela leyana ngakufonela ngaze ngihamba. Unamanga? Buka. Akaze ungifonele. Makuthiwa wangifonela nansi ingane yami. Hayi namba isasekhona. Cha nansi ingane yami. Ngakufonela ngaze ngihamba. Unamanga? Kodwa ke ngoba sesijana ukuthi asize la garage ngcono ngikhiphe imali lapha. Phela makuthiwa ungitholi ingane nansi ingane. Anayo inamba yengane. Hawu wayithatha ekhethweni. Ngathathe yakhe ekhethweni kuphela. Ngathathe. Awumnikanga lobala sakhuluma into eprofound kanje. Ngathathe yakho kuphela ekhethweni. Thatha inamba. Kumele ngithole yengane. Ngiyacabanga ukuthi ngakufuna ngakuqike ngaze ngilutho. Hawu. Unamanga. Kodwa wafuna ngenye inamba hayi yakho. Lutho ngafuna ngenamba yami. Ngaze ngisekela uWhatsApp. Manje wena usangithumela ingane uWhatsApp usho ukuthi nangu uZondi yangifuna. Amadatha ungenawo. Hawu angiye lapha ke ATM. Lapho ATM. Yeah. Okay kulungile mfowethu. Khiphe lokho. Khona phela imali umuntu angayiphethe. Ngiyazi ukuthi awusayiphathi imali, angisekho kule level yokuphatha imali. Africa my continent, Africa my home. Ezinye insizwa lezi ezisupporta initiative kakhulu. Njalo mahlangana kuba yikho lokho ngoba bayisupporta initiative. Njoba bayalwazi udaba lokuthi silwa nobupha. Silwa nobupha. ESouth Africa silwa nobupha. Nanti silwa nayo. Ubupha silwa neviolence. Nansi into silwa nayo. Abantu bengahlukumezani, abantu abephile ngokuthandana. Ake kuthandane nje. Ake kuthandwane eSouth Africa. Hey, ake sithandaneni welokhuza. Kezwane nje. Njalo baba. Abantu beye kubamba abanye abantu inkunzi. Abanje labafana sebesebenza kangana. Mawufika ngizombamba inkunzi uta kube njalo. Ake senze nje into ekhona, siphile ngothando, sizwane, silizwelane, silekelelane. Uzobona soyishintsha iAfrica. Soshintsha iAfrica, hayi South Africa, iAfrica. Ngoba umuntu ose-Europe uyabuka into eyenzekala ubuka uthando. Uma kwehla i-crime rate, kusho ukuthi abantu ama-investors azobuya bethi asazo-invest. Lento phela hayi ukuthi sidila ne-poverty nje, sidila ne-violence. Yonke abantu kuze be-invest, abantu bethole imisebenzi. Ukuthi kwehle ini, kwehle i-violence. Kwehle ini, kwehle lento ye-rape. Kwehle lento yokubulalana. Kwehle lento ye-poverty. Into esibambile enza ukuthi sihlupheke kanje, indaba ye-violence. Phezulu kakhulu, baningi abantu abafuna ukufaka ini, imali zabo la, kodwa uthi ungafaka imali la kuntshontshwa khona kanje. Ngoba njalo nawo lento yokuntshontsha nesikhuluma ngayo. Bese ngintshontsha basema-office, ungabisazi-ke ngintshontsha abahulume. Kutshena ungasa-understand, yabo thina siyikhuzela nje abantu abahamba emgwaqweni, hey bafowethu, i-violence. Hey mase ngintshontsha laba basema-office. Hey umuntu ehola mfowethu enephezal number. Enephezal umuntu. Uyahola une-department, umholi we-department uyantshontsha yisela. Untshontsha ubaba wakhona, ngitshontsha uma wakhona, ngitshontsha ingane yakhona, wonke umuntu wakhona uyantshontsha. Amasela yini? Hawu bafowethu usana nokudlala ngathi ngesikhathi manje. Siyazama azameni. Hayi bafowethu mina ngicela sengiphethwe nayo ikhanda nje. Kanti yini kwenziwani la? Yini enziwa la? Akuntshontsha ubaba umholi impela ntshontshe. Hayi kahleni bafowethu manje. Akezama. Azame eqhawe lakithi. Mina ngisayoni. Oh ulapha ezawonini. Kuthiwa ngesho umlami ngenza ukuthi Hayi njalo nje ngo5 bob wami. Ayi wayifaka awu izumbulo. Ayi nazi izumbulo. Ayi wayifaka mfowethu izumbulo. Mfowethu siyabonga. Siyabonga. Sikejana ngithi. Ayi siyakejana mfowethu. Ukuthi mina ke imali akebhasi. No qinisile futhi akufanele. Abe babamba lenkosi manje. Yeah no. Umthenga zathi kuphuca imoto athathe yonke into. Yes. Kube khona okuzosala. No mfowethu asiphusheni ngiyabona uyaphusha mfowethu. Phusha mfowethu. Into nje masithe siphusha ngoba ilento esiyikhuluma ukuthi ukuphusha kwethu asibe sibonelo kwabeza ngemuva. Yes, sishintshe iAfrica. Ngoba mangehla lento ye-violence, ubugebengu, i-poverty izokwehla. Abantu bawuthola imisebenzi. Enye into futhi ke
Kuyaye kube kuphela ukuthi thina njengabantu abasaphothwa abantu uma ngabe kuqhamuka into ekanje singaveli. Yes. Kuyaye kube kuhle ukuthi makuqhamuka into ekanjena sisapothe nathi. Hayi abantu abazi ukuthi ngikhuluma nobani chaza mfowethu uyaziwa kodwa hey mfowethu advertise awuchaza ubani lona. Ntencane lo la kumaskandi lapha ke bazalwane. Bandibheka nje uhamba nengibona. Ipage lakho isho. Hayi ipage lami sasho Ntencane wama-guitar music then yila ungithola khona yonke into yami. Siyabonga kakhulu siyancenca nabantu ukuthi baqhubeke njalo bayisupport into enzoba umsweli ngoba asigcini ngokumbona ehamba nebhakede but siyabona njalo zivula imizi yabantu siyabona belandwa abantu ngiyakhumbula nje kuthiwa kulanda umuntu eboyokwenziswa ezinye izinto eswazini. Yes. So zonke lezo zinto siyazibona siyabonga kakhulu ingakho nami ngithi angivele ngoba sihlala sibonana nobaba ukuthi ke suke ngayiphethe izinto zokuvela but kubalekile ukuvela entweni ezikanjena ngoba nathi silapha sikhona ngesupport yabantu so kubalekile ukuthi kunento edingekayo ukuthi support umphakathi siyenze futhi. Siyabonga kakhulu mfowethu nimsupport umusic nisupport yonke into ngoba egcineni manje supporta yena kusho ukuthi nisupport Ibhakede mawusupporta yena usupport umakhelwane otho ukuthi isimo sakho nasikho right thina sofika sife singene necapha sithi la akulungile sizosocela kubonga ukuthi bafowethu kwakhona into ekuthiwa i-herbivore ilezilwane ezidla utshani kuthi herbivore mina ucela imali for mina ngocela imali for ngicela imali for phela mawona mina nje ubona uthena ngwenye siyabonga kakhulu mfowethu umsebenzi wakho omuhle siyawubona siyabonga kakhulu nayi ke imoto njalo abantu bangayidluli ubona le moto nokubona nami ngimi semgaqweni ubona ku-fast lane. Yebo ubona nje le moto iyama le moto ngoba imoto yabantu lena imoto ephilela abantu so uma ngabe uyibona nawe noma ngakuthiwa awuyazi but mawuyibona ibhalwe kanjena okwazi ukuthi imoto esiza umphakathi uyimele ukhiphe lokho okukhiphayo kuthiwa nje Iconsi Ligcwalisa Ibhakede noma ngabe no-10 rand 20 rand lokho kusemandleni akho ukuthi omunye ufaka u-10,000 akusho ukuba u-10 rand ungafaki Ngwenyakithi siyabonga qhawula kithi thank you so much siyabonga Africa my continent Africa my home thank you how welokhuzi how hey vela welokhuzi ngiyaphila lokhuzi thank you siyabonga qhawula kithi thank you so much siyabonga qhawu thank you hey uzondi wayenza indaba hey welokhuzi vela welokhuzi siyabonga welokhuzi thank you so much siyabonga thank you siyabonga